Amakuru akomeje guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu gisagara cya Uvira nayerekana n'ubundi umubare munini w'ingabo zikomeje kwinjira muri ibi bice, ndetse binavuga ko mu masaha y'ijoro hinjizwa ibikoresho bya gisirikare bikomeye cyane. Ibi byose ngo ni ukugerageza guhuza umugambi ndetse n'imbaraga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bagera ku rwego rwo hejuru rwo kuba bakwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Amakuru dukesha amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi by'umwihariko yemeza yuko mu mujyi wa Goma ndetse ari hano hamwe mu hantu haba harambirijwe cyangwa se hatumbirijwe kuba hafatwa, hakiyongeraho n'aha za Bukavu bagomba kuzahera. Amakuru avuga yuko kandi aha hakomeje guteranira umubare w'abasirikare munini cyane ku buryo nta muntu n'umwe urabasha gutahura cyangwa se kuba yamenya umubare w'abasirikare uko bangana. Amakuru atugeraho muri kano kanya ashimangira yuko kandi mbere y'uko urugamba rutangira abasirikare ubona yuko bafite akanyamuneza ndetse banishimye cyane nyuma y'uko bamaze guhabwa umushahara wabo. Video ikomeje kujya ahagaragara irerekana bamwe mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero zifite amafaranga menshi cyane ubona ziri kuyabara, aho bishimira uburyo rero bakomeje kwishyurwa neza ndetse n'agashara kabo kakaba gakomeje kugenda kiyongera nk'uko bigaragara. Ibi rero ngo biri muri gahunda ya Tshisekedi yatangije kuvugurura igisirikare, haba mu buryo bw'imikorere, mu guhabwa imyitozo, mu buryo bw'imihembere ndetse no guhabwa ibifungurwa cyangwa se ibyo kurya. Ibi byose ngo ni bimwe rero mu bituma abasirikare bashobora kuba bakwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Binavuga ko kandi atari izi gahunda gusa Bwana Tshisekedi ngo yamaze kumenya impamvu banatsindwa, binavuga yuko rwose kimwe mu bindi bintu bihari ndetse bizanakurikizwa ari uburyo hazakurikiraho na gahunda zo kwita ku miryango yabo mu rwego rwo kugira ngo buri wese abashe kuba yakwisanga by'umwihariko mu muryango mugari wa FARDC. Amakuru akomeje kugenda tugera rero avuga yuko nyuma yo gukomeza kubona aka kanyamuneza urugamba ruraza gutangira vuba nubwo hatigeze hatangazwa igihe ruzatangirira. Icyakora ibi bikomeje kugenda bikomeje gutuma abo ku ruhande rw'inyeshyamba zihanganye na leta ya Kongo bakomeza kugenda bagira ubwoba bwinshi nyuma y'uko bamaze iminsi batanga amatangazo bavuga ko bakomeje guterwa ubwoba n'uburyo ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara ndetse n'uburyo zikomeje kugenda by'umwihariko zizana ibisasu ndetse ubona yuko zikomeje kwitegura urugamba. Ntabwo ari ibi gusa kuko kugeza magingo aya ngaya hari andi makuru avuga yuko umutwe wa Twirwaneho ugamije kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge watanze impuruza ku bitero simusiga ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ryaba ririmo gutegura kugaba kuri ku baturage nk'uko bigaragara. Iri tangazo cyangwa se impuruza ije nyuma y'uko iyo umutwe wundi ukomeje kurwana na Tshisekedi n'undi wo muri M nawo uherutse gusohora itangazo rikomeye cyane uvuga ko uteye impungenge n'uburyo ibice ugenzura bikomeje kugenda bikikizwa n'ibikoresho bya gisirikare. Uyu mutwe kandi mu itangazo wasohoye washinjije ihuriro rigizwe na FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi kuba rimaze igihe ryaragose abaturage bo mu Minembwe nyuma yo gushinga ibirindiro mu bice by'ingenzi bigiye bitandukanye. Usibye kugota abaturage kandi Twirwaneho inashinza ingabo za leta guhohotera ndetse no kwirukana abanyamurenge mu bice bitandukanye byo mu Minembwe mu gihe zitegura kubagabaho ibitero. Twirwaneho kandi navuga ko usibye kuba ihuriro ry'ingabo za leta riri mu bice bikikije mu Minembwe, inafite amakuru yizewe yuko indege z'intambara za Sukhoi ndetse na za drone z'intambara ziri gutegurirwa Ikisangani ndetse n'Ibujumbura mu Burundi kugira ngo zizaherere ubufasha ingabo zirwanira ku butaka zamaze kugera mu Minembwe. Nababwiye yuko kugeza magingo aya ngaya bitewe na operation irimo gutegurwa ngo azatangizwa urugamba rwo ku butaka ariko kandi n'urwo mu kirere ruzaba rukomeje, kuko izi uburyo bwose ni bumwe mu zifashishwa mu rwego rwo kugira ngo bahuze imbaraga. Byemezwa ko kandi ngo bashaka kuzagaba igitero kimwe kikazaza cyohoje ibice byose baba batekereza ndetse banabyifuza, ngo dore yuko aricyo bazaniye aba bacanshuro by'umwihariko basanzwe bazwiho ubushongore n'ubukaka mu bigendanye no kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivugwa ko angaba kandi harimo n'abaherutse kuva mu gihugu cya Ukraine aho baba bamaze igihe barwanira, hari n'abandi babaga muri Mali no mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Uyu mutwe kandi unavuga ko nk'uko bigaragara cyangwa se aba bo muri Twirwaneho bavuga yuko n'ubundi ziriya ndege z'intambara ndetse n'amadrone bigamije kurasa ibirindiro byawo ndetse n'imidugudu ituwe n'abasivile hitwajwe kurwanya iyi mitwe yitwaje ibirwanisho. Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo niwe rero muhuzabikorwa w'ibitero biri gutegurwa n'ubundi afatanyije n'abayobozi b'igisirikare cy'u Burundi, aho rero impande zombi zifite gahunda yo kwifashisha Minembwe nk'ibirindiro bikuru mu rwego rwo kugaba ibitero ahantu hagiye hatandukanye, akaba ari nayo intego baba bafite. Ku bwa Twirwaneho rero ngo ibitero biri mu nzira zo kugabwa mu Minembwe ngo ntibiri mu rwego rwo kugota, gutera, gusenya ndetse no kwirukana abanyamurenge mu midugudu y'abasekuruza babo, ahubwo biragaragara ko rero hari ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwateguwe mu buryo rero hari n'ibyago bya nyabyo bya jenoside. Inshuro nyinshi rero hakomeje kugenda hategurwa cyangwa se muri iyi cagi hakomeza kugenda haburamwo amahoro. Inshuro nyinshi wasangaga iyi mitwe yombi igerageza gutangaza yuko haba hari gutegurwa genocide, yunzemo ko kandi itazareberera mu gihe abanyamurenge bari gukorerwa jenoside, ko ahubwo igomba gufata ingamba zikwiriye mu rwego rwo kurinda abanyamurenge ibitero biri gutegurwa. Hagati aha kandi nababwira yuko impande zombi ndetse by'umwihariko n'abakomeje kugenda bahangana, hakomeje kugenda hagaragara uburyo hakwifashishwa cyangwa se hashobora kugenda hagaragara uburyo ibintu bikomeje kugenda bifata. Amakuru akomeje kugenda atugeraho ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, bivugwa yuko nubwo imiryango igiye itandukanye ikomeje kugenda ishakisha amahoro n'ituze, nyuma y'igihe cyari gishize amakuru avuga yuko abagabo bari bamaze iminsi n'ubundi rwose bategerejwe ku meza y'ibiganiro bongeye gusubira i Doha muri Qatar. Ibintu byaba bihagaze bite, byaba biteye bite, nabyo mumfashe tubinyuremo hanyuma tuze kuza tugaruka ku bindi. Amakuru akomeje kugenda agaragara nuko kugeza magingo aya ngaya n'ubundi intumwa za AFC zaba zamaze gusubira i Doha ku meza y'ibiganiro. Intumwa z'ihuriro Alliance Fleuve Congo zasubiye i Doha muri Qatar mu bishyikirano izihuza n'iz'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umunyamabanga uhoraho w'uyu mutwe rero Bwana Benjamin Mbonima yatangaje ko we na bagenzi be bageze i Doha mu gitondo cyo ku munsi w'ejo tariki 8 Nyakanga 2025. Yagize ati Doha itsinda ryacu ryahageze mu gitondo kandi ryiteguye gukora cyane ku bw'amahoro, kubana neza, ubwiyunge, umutekano, ubwisanzure, imiyoborere myiza ndetse n'amahirwe angana ku banyekongo bose, hatabayemo rero kuvangura, ariko si amasezerano y'imyerekano gusa. Ibiganiro bya Doha byatangiye muri Werurwe 2025 byarakomeje kugeza mu ntangiriro za Kamena, ubwo rero ubuyobozi bukuru bwa AFC by'umwihariko bwasabaga intumwa zabwo gusubira i Goma. Nyuma yaho rero impande zombi zinaniwe kumvikana. Kimwe rero by'umwihariko mu byadindije ibi biganiro ni ukuba leta ya RDC yaranze gufungura abantu bagera kuri 700 barimwo abanyamuryango ba AFC ndetse n'abakekwaho gukorana n'iri huriro, nyamara ryo ryarakuye by'umwihariko ku bushake abarwanyi mu mujyi wa Walikare n'utundi duce bihana imbibi nk'uko bigaragara. Ibi biganiro kandi bigiye gusubukurwa nyuma yaho u Rwanda RDC bigiranye amasezerano y'amahoro ku itariki 27 Kamena 2025 bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikemeranya rero kubishyigikira nk'uko bigaragara. Ibihugu kandi byanagaragaje ko ibiganiro bya Doha bikwiriye gushyirwamo imbaraga kuko rero ari byo bikemura ibibazo byateye amakimbirane amaze imyaka muri 30 yose murashazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihereye mu mizi yabyo. Kugeza amagingo aya ngaya rero ibi ni bimwe mu biganiro bikomeje kugenda bihambwa amaso cyangwa se abantu benshi babyitegereza cyangwa se babikurikirana, dore ko ari ibiganiro ubona yuko bishobora kuzavamwo umuti urambye w'iki kibazo cyangwa se n'ubundi bigakomeza kuba uko bimeze ubu ngubu. Ndakomeza kugenda bakurikirana hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara
by'umwihariko reka mbabwire ngo mukomeze kubana natwe, mukomeze kudukurikira. Ni Mutarama TV ukomeje gukurikira. Reka nkubwire ngo kanda subscribe rwose niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyura munsi gatoya ureba handitse subscribe mu ijambo ry'umutuku, ufungure no kunzogera hirya gatoya utanga igitekerezo, kandi like ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, dore ko twe twibanda ku yagezwe ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mu kanya ndagaruka kuri Colonel Kayina Innocent, byari bimaze iminsi bivugwa yuko yaba yarashimuswe nk'uko bigaragara, ndetse hari n'amakuru yagarutse yasohotse yavuye muri raporo ya ONU. Ibi byose turabwira ko